Ассаламу алейкум, Кыргыз элим. Мен Кыргыз Республиканын Тажик болгон ардагерлеринин төрагасы Жаныбек Бейшенов. Азыркы биздин өлкөбүздө болуп жаткан өзгөчө кырдаалга байланыштуу биздин Тажик болгон ардагерлерин биздин мамлекетибизге кызмат кылууга дайым-даяр. Азыркы учурда Коргоо министринин чечимин күтүүдөбүз. Здравствуйте, дорогие сограждане. Мы являемся участниками боевых действий на таджико-афганской границе. В связи с сложившейся обстановкой в Баткенской области и поступлении от Министерства обороны определенной команды, мы готовы стать на защиту нашей необъятной Родины. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мынакей ушул бизге келген чукул кырдаалга Тажик Афган уюмунун ардагерлери ар бир убагына дайым даяр.